Dar il-Mediterrana l-konferenzi ser tospita kunċert mill-pjanista Svetlana Bereshnaya li ser tinterpreta kompożizzjonijiet ta' trio ta' kompożituri klassiċi Debussy, Rachmaninoff u Tchaikovsky. Id-direttur mużikali tal-kunċert Alexej Galia Kavalazzi spjega li fattur li jispikka f'dan il-kunċert huwa t-tiżwieqa tal-arti mal-mużika. Spjega li fis-sala tal-kunċert ser ikun hemm ukoll wirja tal-kwadri tal-pittur Spanjol Carlo Pardo Gomez. Qal li ż-żewġ artisti spiss jikkollaboraw flimkien sabiex jallegraw bit-talenti tagħhom. L-idej li jkollna l-mużika u fl-istess ħin il-wirja bil-pittura. Ma' TVM News, il-pjanista fissret kif il-kunċerti ma' Carlo Pardo Gomez joffru vjaġġ kreattiv lejn l-arti u l-mużika. Every time for me it's impression of painting, for him it's impression of music. Il-kunċert ser isir fit-28 ta' Novembru fis-sala La Vallette f'Dar il-Mediterrana l-Konferenzi.